Bidu modest, però wieħed inkoraġġanti. Dan kien is-sentiment fuq ħafna uffiċjali fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-ewwel jum li fih reġgħu bdew joperaw titjiriet għat-turisti minn u lejn pajjiżna. F'dan il-jum tant mistenni minn kulħadd One News żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kif stennejna l-ajruport kien imħejji sew b'miżura wara oħra ta' prekawzjoni fid-dawl tal-pandemija COVID-19. Lanqas il-ħaqna rfisna l-adba tal-ajruport li ma ltqajniex ma' ħaġa mhux tas-soltu. Din hija waħda mill-ewwel miżuri li ser tara int u diħel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tidħol fejn hemmhekk titħodlok it-temperatura minn kamera li hija faċċata tiegħek u mbagħad min ikun wara d-desk indikalek tistax tidħol jew le. Dwar din is-sistema avvanzata tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, is-Sur Alan Borch. Investejna f'thermal cameras b'kollox għandna 9 fl-Ajruport, kemm mat-dħul fl-Ajruport kif ukoll mat-dħul meta inti ġej minn barra u essenzjalment dawn il-kameras jiddetektjaw li inti libes maskra u li inti għandek temperatura ta' inqas minn 37.2. Jekk dan huwa l-każ l-operaturi li huma provduti ġentilment mis-saħħa pubblika tiġihom green screen u l-passiġġier ikun jista' jibqa' dej. Staqsejnieh ukoll x'jiġri jekk is-sistema timmarka li persuna li tkun daħlet l-ajruport ikollha temperatura għolja. Fil-każ illi hemm xi ħadd temperatura għolja għandna kmamar segregati kemm fit-dħul tal-airport kif ukoll ta' żewġ naħat fejn ikun hemm area fejn ikun hemm tabib fejn jkun jista' jikkwestjonja l-passiġġier u jinduna jaqra ftit is-sintomi li għandu dak il-passiġġier. Intant preċiżament fil-kwarta ta' wara nofsinhar waslet l-ewwel titjira tal-Air Malta minn Ruma. Ħadna ftit reazzjonijiet tal-ewwel passiġġiera li rifsu fuq artna. No, I am working here last 5 years. No, noi veniamo a lavorare, andiamo sulle navi, andiamo. It's for work. I applied job in Matade, so we are working there. We'll be working there soon. Il-passiġġiera faħru wkoll l-andament tat-titjira fil-waqt li oħrajn ma setgħux jaħbu l-aċitament tagħhom għal fatt li ser qattaw ftit jiem mill-aktar xemxin f'pajjiżna. I am very happy that at least they opened the airport. We were all a bit nervous, but I think everybody was a bit nervous, but it was okay. It was a good flight. I'm happy about it too, għax kont qed nistennihom jiftħu l-flights. I'm really happy. It's great, wonderful. I like they give me like gifts, souvenirs, really warm. Adesso prima volta, grazie, sono contentissima. Però sono venuta turista 10 giorni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.